Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muherereye hose, aho ngiye kubabwira ko mu Bujumbura abantu baherutse gukomeretswa n'ibisasu byatewe mu tubari harimo abamaze gupfa. Mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere tariki ya 6 Gicurasi uyu mwaka nibwo abagizi ba nabi batamenyekanye bateye amagrenade mu tubari turi muri zone Kamenge hafi y'urusengero rw'abagatulika bita kwa Buyengero, bikomeretsa bamwe mu bahanyweraga. Amakuru avuga ko cyakomerekeje abantu 8 mu bari bahateraniye bikomeye, ariko bahita batwarwa kwa muganga mu bitaro bya gisirikare Hôpital Militaire Igitaraganya. Urubuga King Umurundi dukesha aya makuru ruvuga ko abasore 3 bakiri bato muri abo bavurirwaga muri ibyo bitaro bamaze kwitaba Imana, gusa ngo umubare ushobora kugenda wiyongera kuko mu barimo kuvurwa hari abamerewe nabi. Ibi bisasu bitewe nyuma y'uko mu mezi 2 ashize umutwe wa Red Tabara wagiye wigamba kugaba ibitero mu ntara ya Kayanza ndetse no mu Gatumba. Ibitero uwo mutwe w'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Burundi wagabye muri ibyo bice byasize bitanye benshi barimo n'abasirikare ndetse n'abapolisi. Amakuru yacu mashya reka tuyakomereze hano, aho ngiye kubabwira ko umugabo afunzwe azira gukora ku mabuno y'umukobwa ukora mu ndege. Umugabo yatawe muri yombi nyuma yo gukekwaho guhohotera umukozi wo mu ndege yerekeza muri Espagne ivuye mu Bwongereza. Uyu mukerarugendo w'umwongereza w'imyaka 26 yafunzwe nyuma y'uko umukozi w'indege ya Jet 2 amureze ko yamukubise ku kibuno bari mu kirere. Abashinzwe umutekano w'abasivili bari bategereje iyo ndege ubwo yageraga ku kibuga cy'indege cya Palma ku wa 3 ivuye i Manchester, nyuma y'uko umupilote wayo yatangarije kuri radio ko hari umwongereza utavuzwe izina wari kumwe n'inshuti ye yasinze agateza ikibazo. Pilote yavuze ko uyu yateje ibibazo mu ndege abangamira abandi bagenzi, aho yasakuzaga ndetse agatuka n'abantu. Abashinzwe umutekano bafashe umwanzuro wo kuvana uyu mugenzi mu ndege bakamufungira ibi bibazo yateje bakanamuca amande. Icyakora nyuma aba bamutaye muri yombi bamushinja guhohotera umukozi wo mu ndege wamushinje ko yamukubise ku kibuno ndetse akanamutuka. Yafungiwe muri kasho ijoro ryose mbere yo kujyanwa ku rwego rushinzwe iperereza. Mbere yo kwitaba urukiko, telefone ye yarayambuwe nyuma y'uko bigaragaye ko yayikoresheje mu gufata amashusho akiri mu ndege nk'ibimenyetso byakwifashishwa. Ariko ngo yarekuwe nyuma y'uko umucamanza yemeje ko ibirego aregwa bigomba kuburanishirizwa mu Bwongereza kuko ibyabaye byabereye mu kirere kandi birimo abenegihugu b'Ubwongereza n'indege y'Ubwongereza. Umwe mu bari bagiye mu biruhuko yabwiye abapolisi ko adashobora kwibuka ibyabaye mu ndege, yanze gusubiza ibibazo by'umugenzacyaha. Amakuru yacu mashya rero reka nyasoreze hano kuri iyi nkuru, aho ngiye kubabwira ko hamenyekanye impamvu umugore yiyahuye ahetse umwana. Maureen Wanguyi, umukobwa w'imyaka 29 wijugunye mu ruzi rwa Nyamindi mu ntara ya Kirinyanga ahetse n'umukobwa we, yasize urwandiko rugaragaza impamvu yakoze icyo gikorwa kibabaje. Mu nyandiko igaragaza impamvu yiyahuye, Maureen yavuze ko yari arwaye agahinda gakabije katewe no kwangwa n'umuryango we. Uyu mugore wapfuye yavuze ko iyo aramuka yiyahuye agasiga umukobwa we w'imyaka 5 yari kuzafatwa nabi n'umuryango we. Yabivuze muri aya magambo ati: "Sinasiga umwana wanjye ngo azagirirwe nabi, aho ngiye simpaza ariko ndajyana nawe. Niba bataranyeretse urukundo, mwana wanjye nyizera ntarwo bakugirira." Maureen yakomeje avuga ko iyo aba afite ibyiringiro bike kazabona urumuri ku iherezo ry'ubuvumo yari kwihangana agakomeza kubaho, ariko agahinda gakabije karamurenze bituma ahitamo guhagarika ubuzima bwe ndetse n'ubw'umwana we w'inzirakarengane. Nabyo yabivuze muri aya magambo ati: "Iyo mba mfite ibyiringiro bike ko amaherezo hazaboneka urumuri ruto ku iherezo ry'ubuvumo nari kwihangana, ariko reka twihe amazi." Yasabye imbabazi Imana kandi ayisaba ko yazamwuhagira urukundo rwayo rutagira akagero namara gupfa. Ku wa 6 w'iki cyumweru gishize nibwo Maureen yasimbukiye mu ruzi rwa Nyamindi hamwe n'umukobwa we w'imyaka 5 amuhetse mu mugongo. Sekuru yavuze ko yarimo gufura imyenda mbere y'uko amubura we n'umukobwa we, cyane ngo ko yanze kwinjira mu nzu nk'abandi, yari yagiye gusura sekuru Kirinyaga ubwo ibi bintu bibabaje byabaga. Uyu mukobwa ngo yari atuye ahitwa Embu muri Kenya. Ngende Joseline Uwizeyimana, mbashimiye uburyo mukomeje gukurikirana amakuru make ngenda mbagezaho, mbibutsa gukora like, subscribe, share na comment kugira ngo mukomeze mukurikirana amakuru make ngenda mbagezaho.